Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan ece selamu rahmet ve berekete koydular ve tevekka bilhan khudar carekidi. Serekran Rehber TV Ebu Meyvan Malave Side Melanur Huzur ve Hazire Side Mubkhirat. Khayr ahmel ve khayr razim. Ecma'in temaşavan ece persi khasara telefonu kanı bepersin. Seyda inşallah bersi ve avan evi bizindi bide. براستی جبکم کدنه وان روزه که عید قربان نزبیه و مسئله قربان پیت پرته پرسین سیده خواهدم پرسه گوساب کم یک قربان خوشتر که کاره گوشته و چاب که آن نزد به چاب آسونت به چابه بده کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين معلوم قربانك نذر به يعني إنسان سرخ فرض بك واجب بك نذر بك أو الكار بخو يعني بريج ما چند جرب عسكر قربانا نذر إنسان نباش يعني تسكي خدا سر مرف فرض نكره مرف سرخ فرض بك واجب بك يا باشنينه هم جي مثلا يعني نذر به يا ربي أفت مثلا شفاء نخاش امرأة بشيني أزيد بي حيواني شرجك بير نوعي بازار بخدا راه يعني الصدقة دفعة بلايتك الصدقة عمر دريجتك الصدقة يعني مال محافظات كجبري يجبري يا ربي أزبي الصدقة ردم وزميدكم رجاتكم اشتات فلان احتياجهم قديني أو بفيها ويتشيتره لكن قال فيها ويجي ملات هنا إنكي نزرت فريو نزر كقبيل من نزبة فرض به لازم يجي حيوان تعيين كبيزي أو حيوان يمكن قربان نبيجي إن شاء الله نبيجي خدا حسبك نبيجي قربان السنة قال عندي بحيوان الشرجيبك بدو قربان دبا قربان دبا نزر وقت بفيها وي نزر بو وحيوانك الشرجيبك او جين كاربخو اهل عائلاوي بيركاوي زارو كيوين كارن جي بخون ديباوين كار بخون حتى تورنين كار بخون ايكو نفقه وان سري لازمه ancak mesela bira hoşk fakir bir zengin jin karım bخون fakir bin karım bخون ey fakir be vak zekati zekat çava hakkı fakire وتبيل أقرباء مرني زناشا أو قربانا نذر دبوك الزكاة جرب بداينش فقيرة أو فقير عندي جيراني غريب يدور بيجي بدوان يعني أو نقرأ بخا قديوي كل ما تتكسر نوسا قديوي يعني نكرم أنا الجوري مذهب الجمهوري قديوي كتريني مجن كارم خن ولا فقير بن زنجي مش خن كارم خن إمام الشافعي ده الجوري إمام الشافعي تابي إمام الشافعي اللي قديوي فقير بن جي آيري بن وناس سخت بن نخش بن وكزكاة كاره بدوان لكن وقتا كو إدارة كارم بكن فقير بن لوان ناچه أما الجوري إمام حنيفي إمام أحمد بن حنبل إمام مالك دي ساجي الأولاد ناچه الديو بابا ناچه يعني وقت فقير بنجي يعني نكاره مثلا اكل نزل بدوان لكن طبيعي وقت كنا نزل به خدا بيزاد قرآن الكريم ده بفكلوا منها وأطعم البائس الفقير ونبخجي جاءوكاخو بخل يعني زي قربان أخو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بهنكيش بيلي ويدخل يا هنكي تشنجي كذبا ويدخل يعني مرب تبليسا داخدميش كولو سنة وجب ده فقيرة باشا لكن سنة مرب تشنجي جاي بخو لكن علماء الإسلام بي إنسان قربان أخو بك سي پرچا سي قسمه قسم كي جخو عائلة خرا هلينا يعني خراب خون قسم كي جي بدا جيرانا چه فقير چه زنگي معطي السنة به وقسم كي فقير دور حتى هنكي علما قد كاره قسم كي خرا هلينا مثلا ماهيش بارا زفستاني وام بخو سي چه به يعني وقتا السنة به وقتا 3 كيلو 2 كيلو جي بدا إذن تبيش كاره بخو أهلي مارا خو اینجا tabi وقت تبداین پیغمبر فقیر فقرا daha baş. ده فقیر فقرا چیتره پیغمبر علیه السلام کرد و حتی پیغمبر علیه السلام yani قربان صام مهم دی اسلامی ده yani دبرانه شرجه کرد گو یک بر محمد و اهل بیت هایوا و یک بر محمد و امت هایوا ایکن کارم بدن yani قربان صام مهم tabi مذهب جمهوری دی بین نواز به سنته lakin sünnet ki neyzi vücube hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki galiba kurbanı bir de ona da bir ne camiye halbuki roja idi cami pireket hayzadacı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emret ko gonji verin le dervay camiye luan tekbiru duada bir iştirak bin cici istifade bevinin o kas kadar çünkü camiye mühimene roja idi
çünkü roja ida kurbanı, ida Ramazan roja afwa günahı. Bine roja ida Ramazan du meha Ramazan ki insan mehki tişne, bir çişne, emre Rabbi xu bicisne, bici ayna ya Rabbi te emre mekir, ku em mesela mehki roji bikirin, me roji git o Peygamber medve ki roji bikire imanen ve ihtisaben, hava ki nu khadi vidaba khuda günahı affut ke. İza tabii hinki kevin av günahı van affu bevi kevin avan, bixiravan khuda günahı vana affut ke. İda kurbanı mesela bütuni Müslüman etrafı dünya için beyta khuda tavaf kin. Hatta khuda Hazreti İbrahim'e de ve ezil linnasi tahara izin i'lam kezi insan ra ko tavafa beytlayıp kin. Hatta Hazreti İbrahim de ya Rabbi ka denge mihara kadar debet gazi ke ez denge tevim dünya. Dediği çağrıya Hazreti İbrahim etrafı dünya insan ten tavafa beytlayıp kin. Evzi alamet kiye ki Xwed Teala tatbika vahdeti biratiyê nav Müslümanat nêrî rengê wan ayrî, zimanê wan ayrî, qiyafê wan ayrî, her tisê wan ayrî lakin ji yek Rebkî re îbadet dikin. Dora yek tawaf kî Beytullah kî tawaf dikin û bütün îbadetê wan li mêja wan teviye ki alamet ke ümmeta İslamî ümmetkî wahide Xuda Azze ve Celle dibe ve inne hâzihi ümmetukum ümmeten vahideten ve ana rabbukum fa'buduni ve tek yek ümmetkine eci Rabbki bittenime zmra ibadetkin. Yani ibadete ve ümmete göre yek be vekhev be o yek Rabbki bittenime Xuda Rabbe. İşte iru duve rojda ev kurban dahil mesela mervin kare belki yara hacı. İru duve ona imkana çine hacı mervete vakti merv kurban abde ukhluve hisbke ve daibke. İnşallah merv Xuda yani mervke ortak hayvan şerike ev daayvan o ilk her Arafe Peygamber medve insanın kırçın Arafe o daab kim biyaret me afu ki nazara ki da ku afu nebiye günah ki mazınt ki. Hatta insanı Arafe yoktu için ser Arafe de meleket Xuda bin ya Rabbi evana niş etrafı dünya ne Xuda zaman persir meleket de çizmet xozun de ya Rabbi valla cennete bidime edbit cennete ditine de valla ne ditine. Edwig diti buna ve xoşa cennete çabi Arabi diti buna per daha ziyade işte xoşsana. Başka çet xozun valla de ya Rabbi hifza mebki cehennemi. Edwig cehennemi ve agire ve şiddete ve hararete ve ditine ko hifza cehennemi dikin diyor valla ne ditine lakin tagot cehennem had Kur'an'a koda baveri pe anine de be diti buna ve çabi ya Rabbi diti buna ve hararete cehennem insan ya Rabbi muhafaza ki lama erke ve agire ne cehennemi dine ka كمارزان به حياة ما براه دبيكو ديتبنا ودها زيادة حبسا قشرين باشقا تشد خوزن دبي يا ربي دقناي ما عفو بكي وبوي هاوي اشترى وتكو ذكروا عباداتكن خدا عز وجل دبي وانشاد موان تبع عفوكر جدي ملك دبن يا ربي هنكي هنا دبي هنكي هنا نجبو يعني حجي هذا ما وصل سفري olarak adına قول madem evci navanda ne muanji عفوكر از بروی هوای آن انسان که نوی انسان هلی قنجی و باشیه داره خود حالا واندا خاطره قنجه و باشه جبروی هوای اف قربان داین دی اسلام داشت حضرت آدم قابل و حابیل داتیه مثلا قربان مازن که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل آنیا که شرجه بکش بو امر خدا افیا طبی فداکاری کی پر مازنه یعنی حضرت ابراهیم خدا به این ابراهیم کان امتا قانتا لله حضرت ابراهیم امت کی تسلیم بوش خدا را تسلیمی خدا کرد بو خدای تعالی امر کرد خدا جا گفت کره خو اسماعیل کره بتنی بو اول بو سر شعبا حضرت ابراهیم گو حضرت اسماعیل را گویی قبول کرد هاجر دیوان گوانجی قبول کرد جا خدای تعالی جی فی سنت حضرت ابراهیم کو جد پیغمبر ما حضرت محمد معلوم باب حضرت اسماعیل پیغمبر ما حضرت اسماعیل خدا عز وجل به سنت باقی استی حتی دنیا هبه اوی سنت حضرت ابراهیم اب قربان به سرزکرین و تکبیر به داین و خدا جی انشالله بیش مسلمانا قبول که ایکو بده یعنی بله سه مشاوین سه خطین خوازی بگیر مساعده و به جموشی کلم که خیراتن جموشی کلم که علیکم السلام سیدا پروگرام بخیر به انشالله دجا راضی به خدمتكم سيدنا دجا کلم که إذا أنا ميجا مغرب يا عشاء أنقول الشافعة أنا كده بين ساعات كده دقيقة أجابهم ساعات كده دقيقة أنا ميجا خبرين قبول دبن إن شاء الله
كامل سيدا برسن إن شاء الله. اللهم سلام بك سيد وحرمتك. أمانتي خدي بين خير خوشيده. سيدا يكي تلفون دا نفساندن سوبر ساخه. دبي وقتی یک زلامش پیدا کرد دبی خودت قهر بکه پری چی بکه نفرال پیدا کرد مالي قالوا حقي مير هي وري نفرابك أنا نفرت سكي باسينا بيغمبري عليه الصلاة والسلام تبي إن الله يبغض بغي اللسان بزي اللسان خدا جوان إنساني كزماني زيادة تصرف كار زيادة بوسخة زي عاجز يعني حتى حقي نفرال الصبية بيغمبري مدوي نفرال الصبية هناك ذي جارنا دبا خدتها بقرتنا خدتها بلقتنا خدتها النيلة تبي جارها لاقي ساعتها إجابته شبيه دا روي دا إنكي ساعتها زمان كي هندك لقيوته وخد عليه قبول بك أواي الصبية وببلقته ونظام شابه أو سئي بيرك يعني إنسان پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام تقص مربنيزي أخلاقي پیغمبر أو مربنيزي خدا نيزي رضا خدا نيزي جنة خدا بيرك پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده پیغمبر عليه السلام روكي ما أمشينا درب ما دري فكري بس پیغمبر زمان روكي نجوت ما دري فكريست أم باطا ما دري بكرة نجوت ما دري فكريست حضرت أنس رضي الله تعالى عنه ده نه صلاة رواية كده 10 صلاة خدمتش پیغمبر كده تستكيم بكرة پیغمبر زمان نجوت تسماكر يا منكرة تسمع نكر جاء أخلاقي حسن أبا پیغمبر مدمي أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا أن دودا إيماني كاملة إيكو أخلاقي وخشبة أخلاق خشي أول أبا مرب أهل مال أخرى بيرك أخرى بصالو كرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبين دودا أن إيكو پر قنج با إيكوش بيرك أخرى أهل مال أخرى خشبة خيركم لأهلي أن قنجي إيكوش أهل أخرى أهل مال أخرى بيرك أخرى قنجل وبيغمبر أنا خيركم لأهلي أن إيكوش بيرك أخرى أهل مال أخرى قنجو وباشا اسم يعني أنا قابل نزهاتم بريدك تلفون دبي أسهما دارم دربا ورم ميري من قرآن مردا صوندي تشوي كوي تشوي مالا بابي تشوي تشي يعني في أخلاقي مسلمانة في أخلاقي إنسانة تهر بقرآن بيرك دبي ترسا جناز بفر قرآن صوند خمدي أزنتش ما فلان يعني أبي أخلاق سيئة بيغمبر ماجي دبي بنيت حديثة شريف ده دبي إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا رجع القيامة دو ده أن إيكو مقامي ونزي مقامي منه جيراني منه وأن إيك فرأجوان حسم إيكو أخلاقي وانخوشة وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلس يوم القيامة السرسارون والمتفيقون والمتشدقون دودا أن إيك فرأجوان عاصم به خمر بي أن إيكو جمد دورن وجوان حسناكم إيكو زمان بوزخون إيكو أخلاقي ونخوش إيك كبريتكن يعني التلهاري كبيركة دائم دستة العذاب دابه صبية العذاب دابه كات إنساني جبريو جرمال أخلاقي بيخمري ما تسيك توسا بني خدا وصفي بيخمرك وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد سر أخلاقي برمزم بي سبب النزول في آياته ده حرب أحد ده معلوم حفطي حب أصحابي بيغمر شهيدون كود سري وانده حضرتي حمزة آبي بيغمر وكو بيغمر تقابي شهودي آب بيغمر أمري صحابيا كر قول سري جيا تركنا كلام غالب المغلوب والنيل وطبي قلنا بيغمر شكان قلنا حرب قدية وهاتم مسكان هيرتو والله لويك هستما بسوان صن هاتم حفطي حب أصحابينا وانا حضرتي حمزة شهيد بو بيغمر وانا ألستري ميسي نكر بوان ناخذ نقوة ما أمري مسكن فتعالى بآيات الناصر وإنك لعلى خلق ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واسأل لهم يا محمد أجد سرب بيا قلبي تحس بيا تحس دورة بلا بونا إيكو أصحابي دورة بلا بيغمبر بلا بونا قوات كزاج ندما فاعف عنهم واستغفر لهم خطاك كن وانا عفو بك وطلبا غفرنا قناوانش خدا بك بيغمبر بساكر پیغمبر خدایی وصفه پیغمبر گویی اینک لعلی خلق عظیم یا محمد سر اخلاقی پرمزنی إذا كو أمجي أنا پیغمبر مدبه أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا دودا أن إيكو أخلاقي خشة أن إيك إيماني كامل شما أم في قوتنا پیغمبر خدا تطبيق ناكل إذا لها نفر البيرك يبكن سالك يبكن يبيتشكي إسلامينينا وطو إذا أولي بيرك وزالك يدجي بوعظ بنصيحة غير مرد في الطبل ما إيرو طبي پر زور بيه
İnsan ve perava gele zarıkı terbiye İslami bike. Bu vaaz ve nasihata ve çıba havaban sohbeti İslami gelip bir rakabısına her sohbeti. Her Müslüman bir şey sohbeti atkin haftayı car ki. Kaçı tavsiye etkin her zaman dersi talima İslami ile. Naila bir rakabı toplum ki vaaz ki nasihat ki o jiran yapacağım. Hoda mı qiza kerizam qiza çiki. Çava istahbe. سيدي مسعد بتاع تلفون منها مواجه بقرن Selam ki. دياربكر كلامك خيرات السلام عليكم السلام عليكم علينا عليكم السلام كلامك دعاء سوريا ما وما سوال كرام بله. ما سيدارة تجيبجن إنسان داره مثلا دوي دلدر ki وفات ki ya kaza dikim dibêje malqadera wî de wawdên hinekî divê neçû gunekar divê neçû wa nedibû örnek ya deyndar dibe ya da fakirî ser wî de divê malqadera wî de deyndariya fakirî hebû em dixwazim seyda ser vê hevkî bêjim ابو ياك ab duwajî me heftakî dir seyda sewal kir mesela roja înê du gunda her hinek derkî der hinek çarşî der hinek derin cem nexweş heyka herkes wata derkî de her melet tenê li gund bimî kakî xutbê bikin seyda got xutba wan qebûl dibe mesela bajara bîl derabîjî îca wata melet tenê bimî ka û kî xutbê bikin gund li gund xutba nabe em dixwazim seyda viya jî vê sorê hîne ji açıklama wê tam bikin كلام سيدا برسن ان شاء الله hadi emanet ol بيد خير خوش كده جور فا كلامكم بخير هاتن جور فاي Alo. كلامك Selam aleyküm Hacı abi. علينا عليكم السلام Ya bizim bir sorumuz vardı da. buyurun Bizim bir hasamız var. Bilirsin abi. Annemdir. Evde tek başına kalamıyor. Evde mesela kaldığı zaman sıkıntıya giriyor. Bir sıkıntısı var. Bir Tamam. telaşa giriyor. Bir de şey var. Heyecan var. Onun bir hikmeti acaba onun bir sıkıntısı nedendir? tek başına kaldığı İnşallah. zaman öyle oluyor Evet abi tek başına kaldığı zaman soralım Zaten Seda evde- inşallah evde olduğu zaman da gene bir sıkıntıya giriyor yani. tamam Seda soralım inşallah Yani biz şıklara falan getirdik Hacı abi bir şey göremedik vallahi ya. bir soralım Seda'ya inşallah Allah razı olsun. Allah Ona şifa bir versin şey Allah'a emanet Seda قومرة نبي نابنا مغرب عيشة تعود هذا خبهيلة والميج بك قالوا عائشة دبيانا Ana tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vakta sebeki, vakta nivri, vakta asri, vakta mağribi, vakta işi bütün bu nokta Peygamber tayin kiriyor. بله Kingi hata kingi. Vakta işi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pişti mağribi ev avri sor hel batiye. Tabi Peygamber ve iza gabe şefaku. Vakta şefak yani ev avri sor yahut spikayik pişi vakta hondabe ve vakta işe. Beni bütün ulemayı İslami, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, hatta İmam Yusuf, İmam Muhammed, ki talebi İmam-ı Hanifine rahimahullah, dibe ev şefak peygamber gote ev avri sure. Vakti avri sur çu ava, vakta işe. Malum ana dahavini da ki dereng çava, de zıvıstayla zütür çava. Yani illa sahadu 10 dakika ölçevinine, tabi dibe kod zıvıstayla da sahat gibi. Cihavine sahadu 10 pazara be. Yani vakti merli binire, kingi ev surayı hondabu vakta işe. İmam-ı Hanifi rahimahullah, dibena şafak ev spikayı, psik avri sor çava, يسبي spikayı, kingi ev spikayı çu, şafak ev. İro malum takvim ligori mezhebi İmam-ı Hanifi adına çekirin. Ve riyadın. O sana tabi işe pırdaren kazandım rası. بله Yani icari mezhebi cumhuri avri sonra mezhebi İmam-ı Hanifi spikayı takvim ligori. اختلاف الوضعية Lakin vakti insan ki işi pır hebe, kara vakti avri sor. Binere de batiye de mesela çi ava karalmışa işe bik. بله سيدا دبيك ام بين تشوجيكي قزاكر ويهات فقيري بسري ويهات دبين قدره قالوا دوي فانا قدر Anat zani kader, يا نتشاو هناك جبين نتشاور ندبو anat zani yani çündünü ne çünü kader yani germe riayete esbab bike. İşte tehlike tihab germe hizaq jibke. Xda de vela tulqu bi eydikum la tehlike. Umdese xo nabijin tehlike. Yani işte ki yani mevzanel peşamer belaki musibet ki ihtimale mer hatta karbe hifzaq bike. Yani hatta xda emri insan ke bi khuzu hizrakum. Wen hizr yani محافظه خو تشتيكو اوكا خو تدبير بكن خو. يعني تدارك خو بكن كنا كبن تالوكا
Lakin vakti ki şey bu har seri merve antariye mecbur bir redar mecbur arabar şey İsa için merve ana kulne çiğ ne bu ne çiğ merve ayda Xudaya yani kader tişek ayda kaderiye o tişek fiilen insana ustad beri o zaman rahma Xudali ve kader risalesi kitap ki hep perdileme rahat ki dibe ana tişkici insan sadır be be kadera Xudayı be o be cüz'i yani ihtiyari ve çenabe. Dinabeyna kadera Xuda ve cüz'i ihtiyari da çeydi ve insan ko cüz'i ihtiyari ziyade sarıp ke o dinle kancire ve tehlike da cüz'i ihtiyari tere ziyade vakti ko günahı günahı tere hesabı. Vakti hayır be daha ziyade ihtiyariye ko sarıp ke hayır jira para. O tabi yani anar insan girer ve derk almeyi ke Xuda takdirine ki insan karelmeyi ke. Ve illa kadera Xuda'ya ki lakin insan bu arziyavi bir istagaviye o cüzevi ihtiyariye ki. Günah yoksa icadı günah da o hayra da hayra da çıkar yani insan arziyavi istagavi khastinavi ziyetir ve avqas hayra da hayra ziyetir de günah da günahı ziyetir. Evet. İcadı berivi havay Sad beri azam dibe vakti ku tişki beri çi bu o ayde madi ve mev teslimi kadar yapkeci mev had ve hatta Peygamber medve men amene bil kaderi emine minel keder. İki imam kaderi biles kullu kedera emin dibe Xudaya Teala takdir kullu avakir bu. Carna kadera Xuda cebri yani mev na Xuda çıbke Xuda bine seri mev. O yani vakta işte istikbal. Ama ne biyeci istiqbal tedbiri haberi. Evet, tedbir gelemeri ilavesin. İşte ki istikbal be, mervi illa gel teslim cizi ihtiyari bike. Ne usay mervi kesranti bike. Şu kadar Xudaya çeve usabe az rana bilmeyiz nakum, az tedbir xunasinim, hafıza xunakum, eviye yanlışıya. Geret işte ki istikbal diye mervi tedbir xubsinem, bu xadır nebaşi ne iseri mervi, musibet ki ne iseri mervi, o mervi günahına ke, o işte ki derbası ve zor hatiya xo, mervi teslimi kadara ilahi bike. Benim sadece bir daha telefonu hemen mam bugün. Kerem. Merdin kenem ke umkhairatın. Merdin. Selamun Aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seydam Kavadlı Görev var. O da jo razı ve inşallah kerem ki. Abdi Furkan Suresi'de Kuda Celle Celaluhu bejid bir ma'ardu olma şaş oynadı da avakirin acaba Seyda kare açıklamana kecmara bagi tefsir bike. Cevabı mefam nekir. Furkan Suresi'de Kuda Celle Celaluhu bejid ma'ardu olma şaş oynadı da avakirin mahlukandın. Ardu asman. Ali acaba Seyda kare cemara bir tefsir abi biki açıklamayı. Hafta zada xulqan. Haftro. Newsa. Seyda şaş okuyayım kırın. Ha şaşru hadi. Beli. İstedi ya mele bele. Evet, şaş surus. Kam sida pırsın inşallah. Seyda bkhira kocmana ki bahta ahlak ve zina ve na'udhu billah نباشي زي ده بهنا جمرة من كيجي بحث بقى آياتنا حديثنا جمرة بيجي مزح من المين. İnşallah. ودجي وخلاصي به سلام Bir خير عليكم. وخشيد أماناتي خذي به إن شاء الله. Mersin ne kelam kamu khairatın. Mersin. Selamünaleyküm. Aleyna aleyküm selam. Ya hocam bir sorum olacak da ben Buyurun. Kürt biliyorum da yani Türkçe olarak izah edemiyorum. Şimdi 2017'de bir yerde çalışıyordum. Sesiniz az geliyor ama biraz daha telefonu yakınlaştırsanız. Telefon ben Evet. ben yani 2017'de işten ayrıldım. 6 sene boyunca orada çalıştım. Alacağımı alamadım. Mahkemeye verdim. Şimdi mahkeme şöyle daha yeni sonuçlanmış da benim alacağım o esnada 2017'de 25 TL, 25 bin liraydı. Şimdi bu yaklaşık 80 veya üstü olabilir. Acaba bu faiz olur mu, olmaz mı? Soralım Seda inşallah. Yani o gün değeriyle 25 bindi, bugün 80 veriyor değil mi? 25, evet 25 de şimdi 80. Zaman geçtiği için. Evet. Soralım Yani mahkeme Seda. öyle vermiş. Tamam, soralım Seda inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok hocam. Allah'a emanet inşallah. Seda go hafta çuma Seda persi ku yek gün dedi gün derti ya cuma ya gün betal. Melim. Tabii dedi güç derti, preon derti. O şu tabi derin bacar cuma xodkin lebere gün ya cuma na kujbe ku cumara xutbe bikin namine. Ana kitabı şeriatı edibin mervini kare insan ki roya cum'ayız bu cum'a mene ve geretiş günderine.
İnsan ki her kısım mesela hangi mezhebe da ta cum'ana ki sefer durursa lakin mezhebi İmam Şafii yeki kuru cum'i günderi o haral pişak o cum'i ne kepe güne kardı ve göre dernek hebi. İza güderte işi her ça bazı her ça gün kidine ve cum'a khubke mervin kara hakkına beti dernek hebi. Mesela iza sayı çili kemdi ben. Yani ana benere ezviya bejim. Beni bazda görüş de hakkı sayı ilmica cum'i dahane. Yekji delil hadisa peygamber seritine. Peygamber aleyhisselatü vesselam ne gotiye afqas insan hem ilmica cum'iyeteyken juan kemtir ve nayinkirin. Es'ad bin Zarara ashabi ki peygamber bir aleyhisselatü vesselam. Peygamber ilişkine Medine-i Münevvere bu beri peygamber که هر الوی یک مسلمان بنا الوی طاعته وان عبادته وان لمیجا وان امامته وان والمجا جمعی بکه. İlk olarak Es'ad bin Zarara kul Medine'yi المجا جمعیت که sayıvan çil habbu. Ev ya tasadüfi bu peygamber ne göre göre çil habbin. Tabi İmam Şafii göre demek çil bu ne o mene bir sedbini çil hataya kerin göre çil bin. Hatta hangi ben haftayı bin, hangi ben göre si bin, hangi ben dozam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. المدينة منورة المجال جمعية كر خطبة خن وكاروان ج علي شاميداته معلوم تابي إنسان وشاخه تام أو كإسلامي جرونا نشتبو پیغمبر علیه السلام حتی خیلی على وان عتاب لواند که و پیغمبر بتنی لپیاهی و رابین چون پیشیا کاروان حال بکی طاعت و عبادت خدا بخیر تره چون پیشیا کاروان جو کشا اشیا بکرن پیغمبر تبی 12 حبا ما 12 حبا پیغمبر المجاق نگو بطاله جبروی آن پری تبی عالم دیم 12 حبا المجاق جمعی yani ne lazım gündi dernek rainiz bu ne lazım ki bu saatte lakin asah görüş beni İmam Hanifi rahimahullah دبي كو سي حب جماعات هبي إمام شار حبن çünkü المجا جمعي بتون اتفاقا مجتهدي إسلامي مذهبي إسلامي جرى بجماعات بجماعات فردي نايكرن بجماعات سي حب وان جماعات قده إمام أيري سي حب جماعات والمجا جمعي قده جبروي هوا يعني بده دوزا ما قربالخ كيبه مذهبي الصحيح أوكو أفراد المجا جمعي قربالخ كيبن حب حبدي حب بازده حب بيست حب çiçeği bu المجا خويا جمعي يمكن tabi المجا جمعي peygamberime تحقيق جمعي دبي عيدام منايا دبي حجة فقيرة دروجا جمعي ده صحت كي إنسان لاقي بيسحد وتشز خدا بخوزة خدا قبول كد السيد أيام الدنيا ياخذ أيام السنة peygamberime دبي روجا جمعي السيد الرئيس روجي دنيا روجي صالح يعني حتى أنك قلت روجا جمعي وقت روجا عرفه جبروي هاي مربطة الدعاء كقرآن بخينا حتى بيخمري مدبي حق جهر مسلمان كلا أن أصحاب تجار كي خبشوا طبيعي أو إشارة بال شوشنا غسل روجا جمعي كريه حتى ده حديث كدبي غسل الجمعة واجب على كل مسلمين روجا غسل جمعي لسر المسلماني واجبه طبيعي مسلمان قلت واجب كي نكو برا فرضه لكن روجا جمعي إنسانية جمعي بنا جرني جيوره بنا خيداني جيوره بنا سخاري جيوره هر جماعت عاجز که پیغمبر ما وقتی این کتاب جماعت بنا سیرو پیوازا کجوان باتا دو هر مالا خل میش و پیغمبر ولی میگه انسان جیران جامعه قبول نبی ایلار جامعه ده یعنی گره روزا جمعی انسان هر قیمت و حرمت بین جمعه انا مثلا شخصا از دایم دیم انا یزیم لمیگه نیرو پسی جمعیت نه لكن تديك ما إمام سلام الله هنكي gur camiye درابن Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam dedi insan münafık kutkebe camiye havik gevek düyüp ki kafesi kinge güzederi yani o işte camiye ama salam da imam gur derten ve evyana demek on beydli khudin adetiyeti sünneti okun pisilmece dua okun Peygamberim ve en dua makbul ku pisilmece farz mer dua okun ya o bir şey cirabel miyiz ki? Siz daha telefonu mu? Kerem. Siz de muhasakran kusayım dedi ki. Bursa kerim ki omkhir atın. Şevket selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydara hürmet kem, coraji hürmet kem. De corazi ve inşallah kerem ki. Bana az çok yapı amelat mı hatta çok yapı az tıkastakhane dacit için az kusarum tahmişken az milekha am şafiine tostene tiştetine semezbi İmam Hanifi az şanku az teyamı bikerim yani. Kamisi yaparsın inşallah. İkincisi Seydacı Habib Perska az yani aşırı bir derece Kur'an tıkuyunum. Haftada ama bir gün zikette hatma dertinim. Acaba
معنی قرآن هنوز آنم خیره وی هیتنه یجما یعنی کامی ویجی پرسه انشالله امانت خدا بین خیر و خوشی ده انشالله جور فای کلم که خیر آتن الو کلم که الو کلم که دنگی و تیمن سيدة بله دنگی تلفن نیزی خواب کن السلام عليكم aleyküm selam Seyda benim iki sorum var. İki soru buyurun. Ha. Hoca benim kızım Cuma günü geldi şeyini yapacaktı. Evlenme düzenini yapacaktı. Evet. Hamileydi, kocası getirdi. Ha. Getirdi, babası da dedi kızım dedi burada 2 gece burada kal. Pazartesi abin seni götürsün. Ha. Beni dinliyorsun. Evet dinliyorum. Ha hocam icab bilirsen Seyda dedi iki gece kaldı dedi tamam. Bir saat geçmeden kocası telefon açtı dedi gel. Dedim kızım bak yemeğini ye git. Yediği zaman tamam dedi tamam. Babası dedi gitmesi dedi ki burada kalsa halasının şeyidir ha. Buka metka huye. Bale bale. Ha. Zelame vezi fanga hoşan fanga ve buka meye. Berdeliye. O berdeli kiriye. Ne berdeli? Ne berdeliye bale. أنا خودم. ترى وهذا يقول شرف وناموس أعطاه حسيت أعطاه بوتنا بيبري منه. ها وكتكيف وعز نار. والشر ياخذ مرة سكر وحتى طبيب يعني سوري نقولتي كده. إذا قيزة فنقاوي صور باص وليا كده عزوا عجزناك إن شاء الله. بله. Perdriz. تجي كتكا فنقاوي وها بكبلي ويقولوا عبيط السرمة وفاجي نما كويجن. مجي بقى كامل أتهم مجي كلمات كري كلمة ما بيزور هاتين. مگو وی مگو ماتا تجي بايا كد وي قدر حق يا كري مگو تعاني كر جيمن. من نرخص نه زلام ما نرخص بس مالا نرخص يعني عائلة كسي نرخص. İca pırsada çiye? أبا فرصامي جوابك يا كسي ترى مگو. Ali akaçke de إيرو تارون البرتين دار نها تنابل. pideka khone bir. İca abu ki? أبو كيفي نا أوجي نابل. Evcine böyle. أري إجا لاوي مد تلفوني لاوي مكرن لاوي مهاز مرخا يعني شوري بيسكرنا شوري يعني نقولتيش مرة كرن إيرو تارون أجي مجن جرا يعني مجير قلت مقول قدي بلا قبدي مقول شيري ملي حرام بي بلا نيم مالام. Böyle böyle. سيدا سري تاني شيري مواني. Kam seda pırsın. إن شاء الله. Xuda jo razı be emanete Xuda bin xeyri xoşi de inşallah. Diyarbakır telefon ki ma hazıra kelim kum xeyratın. Selamun aleyküm Seydam. Aleyna aleyküm selam. Seydam çağını başın. Elhamdülillah hoşum başın. Sağ ol ya kardeşlerim azıyla. Böyle kelim ki. Seydam kurbana ki gitti bu. Böyle. İnşallah kurbana ki şecekirin. Dışarıda bıçağı var imada. Mene salavata da kuyuna med tekbitine ya da med dezmeye düzün nağırı. Vakti mera şarjı ki. Hele vatan mer şecekirin. Kam seda pırsın inşallah. Altı bir de Seydam Goş TV. Kişi bu şahsiyete şecekirin kanı bu ne kanı ya da malavi kanı bu ne kanı. Kam evacı pırsın inşallah. Ey tamam Seydam. Emanete Xuda bin xeyri xoşi de inşallah. Seda go Türkçe sormuştu bu soruyu. Dedi yani annemdir. Evde tek başına kaldığı zaman böyle panikliyor, stres yaşıyor, sıkılıyor. Acaba bir tavsiyesi var mı Seda Hanım? Yola onu tek bırakmaz yani mesela yaşlıyorsa belki korkabilir yani. Korkuyorsa onu tek bırakmasınlar. Bazıları Başka böyle korku için Onun bir yani- dua falan okuması. yani duada mesela Ayet. Ayatul Kürsi, Sure Felak, Nas, Kur'an-ı Kerim neyi okuyorsa faydalıdır. Fi şifan linnas Allah-u Teala diyor. Kur'an'da insanlar için şifa var. Böyle. Sen Ayatul Kürsi hatta Peygamber Aleyhisselam diyor her namazından sonra Ayatul Kürsi okuyan öbür namaza kadar o Allah'ın hafızında kalır. Yani her daima Ayatul Kürsi, Sure Felak, Nas okusun. Eğer biliyorsa o eline üfürsün, sen yatarken elini vücuduna sürsün. İnşallah korku falan gider yani. İnşallah. Size go davet eder bastı be şaşra merdu asimana xolq kiriye.
افراندیه دبی گلو به تفسیر به آیتی أنا خود تعالى تابت قرآن كريم لا في كائنات خدا خلق كليه يعني الله الذي خلق السماوات والأرض يشبهتنا يعني أب كائنات دنيا تنبيه فاشي شيبيه أنا يرود علمي منطقة دا منطقة إسلامي ويا غير إسلامي تبدا تبتسكيب تغيير بيه demek أو تنبيه شيبيه خلق بيه خود تعالى روجي هيفي أرض آسمان بحرات جيايا وان دارو براوان حيوانات تنبونه خلق حتى إنسان يعني الجوري حديثه دور 6-7 سال يمكن إنسان خلق بيه أما بمليون سال كل الدنيا هبيه وبرندي جنبنا عندي حيوانات بين الدنيا ده بنا خدا بيرزانه سيد قطب رحمه خدا ليه دبي وقت خدا الدنيا خلق كريه بما مشاوره نكري واز الدنيا وخلق كن دبني عليها بترول هي غاز هي نظام معدن هنا زير هي زيف هي انا طبيعي اهلي يعني كيف انا اهلي فان دبي نظام اف بترول اوكا دوري انسان او اي حيوان او اي دارات شيء بنفسه دروه يعني الى تخوزن تشتا تسمي سبب بكن خدا تعالى بامر خدا اذا اراد ان يقول له كن فيكون وقت خدا بيجا كن بوا اول فيكون وجد دبه يعني ابي بخوزي كاف ونون بخوزي هي زمان كان البانا درنگه خدا تعالى هم اراده و استكاي تشبه اب كائنات به نظام عجيب غريب تبچه دبه يعني کی علماء اسلامی دبن چما ششرو که ششرو اگر گوری روی ما 12 ساعتی بن تصدريج يعني دماغ خواهد تعالى ممكن إنسان يعني صبري بنا عجلة نكن يعني أنا كي كفو دراده بتسبلكي إن كان شاش ودا إنسان بق بأرض وعاصمة لأو خمر الخلفن يا خدا بداس وقاصمة حسن دنيا شيء نكريه الدنيا بأمر بتشيب بتشيب إجا طبيعي إنك عالم دبين روج دبا خدا روجا الدنيا بق 1000 سالية روج آخرته وقت 5000 سالينه بلكي أو روج روج ما 12 ساعتي بن وبلكي جي روجا 1000 سالية مثلا كو 6 ولا با 6000 سال روجا آخرته بن هركي 5000 سال مثلا 300000 سال تكن اندي ابيانه ام نظام خدا يعني شما 6 رو شما نه 5 رو شما ابيان كانوا بيعتل لا يسألوا عما يفعلوا بني آياتي كلمة دا خدا دبي تسي خدا چه بكن لا سؤال كر استاد بدل مثال دينه دبي انا مثلا عسكر كي كاره زگرن قرمای باشخانی را بگه هر کجورت امتحان کن ساق سول یاد فلان تکاره بیشه آنجا قمتان انسان امتحان که رب ما خالق ما قمتان ما او ما امتحان که او ما سورگی لمیسکه امتحان خدا حسا سورگی لمیسکه ده چما اواکر چما چکر یعنی جبروی خدا خالق به کائنات شبهت نو ایمانا مجد بیه عقل مرواج ناگیش تمامه چند روزاده به یعنی خواهد تعالی وصا خواستیه يعني وصل بسيك خاصية يعني كاري كيجي عقل إنسان ناقص تبي جو مصلحة إنسان يعني يروح أف روش 12 ساعة شب 12 ساعة ياخذ ده شب كن بين روش كن مثلا يولج ليلة في نهار يولج نهار في ليل خيط على الشباب بريسا روجة ده روجة بريسا الشباب ده أبيات جرا الدنيا ده أنا الدنيا جلوبارا كل دورة روجة ده تاني ما بيقى أنا روج درتي وهندا ده بين هذه الدنيا دجرا أو ما بيقى روج مو أبقرا الدنيا ده جبو خاطريكم خيط على روجي خلق يجبون معيشته بخبتن رزقي خو صاركي خو توبكن او شبي يجبون استراحت يبكن انسان شبتنا به هر روز بیا به هر کسی بقمیش میجبی حياته خو انتحار بكران يعني انسان كي شي صحت مثلا رانزه اهل فند بن انكار الياس ميسوي اجا خيط على انسان ساكريا خويك سريس بيراد وهويك نو دنيا كي جا ايجاد به ودس دنيا دك بو ايوار دو واسطه راحت باش دنيا سدبه حتى يعني ابيا منفي حتى ما خيط على دبي وسخر لك ما في السماوات ما في الارض ما ورام سخر كريه بي خدات عز وجل بعث باران كان افرايتم الماء الذي تشربونه انتم تنزلون من المزن ام نحن المنزلون عجب في أبا الشيرين أخوصا كنت خن وش عورا نغزلتك يا أم نغزلتك لو نشاء جعلناه إجازا خلاص بيقال ما بخواستا ما شور شكله وكبا بحري وزي استفادة نردي إذا خوي تعالى عز وجل بان قنجي نعمة الملكي سر نعمته قنجي خدا إنسان بأمريا خداتك والله يمكن أن يرتيا خدا ديني خدا بيخمري خداتك نار قاتل باب خو خناك إلى خدا عقل دايته شعب دايته جو دايته صبان دايته مثلا دستونیک داره تبی کائنات استرا خلق کلی وقت احتیاجه تا بارانه تو بینه تبیش طرف دنیا دا عور هاتن گیشت نه و باران احتیاجه مقدیه و عور هم دابون
Ha Xwe Teala van behra van denisa. Ama mesela 3 sal kul sene baran ne? Hatta diye yürü zahde xwe İsa xwe bi avê cema avdin. Van baraj avdin. Xwe Teala bi xoza çend sal baran ne? Cem ziyavin, baraj ziyavin, kani ziyavin. Xuda azze ve celle bi in asbaha ma'ukum gawra. Fema ya'tikum bima'in ma'in. Eğer sayıs ve aram kul ava ve tab Honda bir ardı da çevi ki jara ava şiirin bine. Avki ku beharke. Hatta da çağı ki misil ve yetil fes vel mi'velu. Ve qazma ve kulun bilen derhal rumiyat şa'bid çe. Ve ta'ala rumiyat şa'bid ve asla rumiyat şa'bid çe daha rumiyat şa'bid khubin. Yani ana geremiş khudara Rabbi me halqi ve dünya halqi ma halqi o ve kainatı ve huve lezî halakalakum ma fil ardı cemi'a. خدا دبی دبی اردا چه مجبور خاطره و خلقی وی انسان پیسکی و عبدالو کی و ذلیل و خدا تعالی و خلق قنجیله کیه و راد بل قارش خدا سریع و بلند که حتی انکار خدا که یکی انکار خدا که انکار خود که یعنی کاکیت چکر باویت چکر دیت چکر تنه بود بچاوی چی بود دیت کاره بیشتر می چکر باویت کاره آقایت کاره انسان دولت کاره که رب کائنات yani Xwe Teala heft merhelede me insan çekiriye. Evlî xweliye, duda damlekî av, duda perçekî xweyn, duda perçekî goşt, duda astî, û duda vê xelqe de ezîb, duda ev ruhê ku sırf taraf Xweda de ev ruhê insaniyetê ku qabiliyeta tefekkürê, düşünce, aql pêraya ya xas hep Xweda var. Sene dehem telefonu me hem sada muanj bigirin. İstanbul kenem kem bixêr hatin. İstanbul. Qavet bejara. Xweda jo razî be kenem ki. تشتكي أزين برسم مثلا يا إنسانة كيلو حبكي له زمانه كي دالقي مثلا وهيجان فيرة تشبي أري أو ناكي مثلا تقول آياتك القرآن هي واختاق نبي موسى جيولو بو آياتك إخوان خدي مثلا كرا شراء زير الشفاء أو كي جانا آياتا عم تخوازين قلت لنا بيجي كامل سيدا برسي إن شاء الله إيه تمام أما هاتي خدي بين خير خوشي ده Cibatmane kelam kem bixêr hatin. Êvar baş. Bixêr selamet inşallah. Xwedê zer pirsê min hene sê me destê her du seyda jî. Bele estağfirullah bele kerem ki. Wallah pirsê em me heftiya dî qeza kir aîlece. İca diyam serê zeh birîndar bu seyda. Mêja xwe zeh dike bixwaze bike îca rûniştandî dike. û ez jî nizanim îca em jêrê dibêje xwe dextor jêrê ku tê xwe zeh netewîne dibêje hema rûniştandî bikim ka çê dibe çê nabe. Ev bu yek. و پرسام ناد دواجی زاروکیم چنا به نفسی 10 سال مزوجی ما و بچه زلامی من باسقیل متکه ندستیم دجان اجید خوازم چه ببی ایدی از تواب کم دعاکک هبا ونجمره بیجن اجی خوهم الله ما از زحف اسقنتیه دم yani تشتك دستیم من های سیدا Unçun doktor neyse? أنا تو ببك جي صداني زيادة صالة شغلي دي ساتشي نبو يعني الزحف تقحرم يعني ندستیم دجازان ممري خدي اللي بتكي باسقي سر مهيا كلمة سقنتي ده تانسيون مكتنا قلت مرتي بوفياشي ده أزولو سقنتي عشان كامل سيدا برسن إن شاء الله أستيما دستي وهر دواجي سرسرين سرچارن سيدا أما هاتي خدای بین خیلی خوشیده Dedi tamaşavan kim hep Türkiye Persi dedi ki yani 2007 yılından işten ayrılmış. Oradan sonra tazminat vermemiş işveren. Bu da kalkmış mahkemeye vermiş. Yani o zaman parası 25 bindi. Evet. Verseydi ama arada hani yıllar girmiş diye o enflasyon farkı faiz ekliyorlar diyor şu anda 80 bindir. Evet. Diyor acaba bu faize gidiyor bunu kendi o zamanki paramla bu zamanki para nasıl kıyas edecek? O yani devletin işiymiş ya fertler kiymiş. Muhtemelen fertlerin arsıydı. Yani şimdi bu şer'an İslam'da bu tazminat diye bir şey yoktur. Şimdi bir insan iş sahibi ise mesela işçileri çalıştırıyorsa, ne zaman işleri çıkarıyorsa çıkarabilir. Ya işçi ne zaman işten çıkıyorsa çıkabilir. Ama bu devlet bu tazminatı şey etmiş. Devlet yapmış. Mesela işçiler işe girerken eğer pazarlık yapsalar, bak ben çıksam sen tazminatımı verirsin. Ya sen beni çıkarsa ya ben çıksın. İle pazarlık ederse çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor el müminune inde şuruti. Müslüman nasıl şart koşsalar şartlara göre. Mesela şu anda mesela hiç konuşulmazsa diyelim. Evet. Normalde bir işe girdiği zaman çıktığı gibi tazminat hakiki doğuyor. Şimdi mesela örf olmuş, madem Türkiye'de meşhur olmuş, eğer bizim memleketimizde eskiden yoktu, şimdi memleketimizde de olmuş. Örf olursa insan tazminat alabilir.
Lakin İsa bir eğer sen çıksan Ben ben sana bir şey vermiyorum, vermiyorum. o da kabul etse Alamaz. vermez. Yahut mesela işi kendiliğinden çıkıyor, bazıları bazı işlere giriyorlar, o çıkmak istiyorlar ki tazminatı alsınlar. Bu da haramdır. Bu değeri alsa mesela o parasının değeri eğer mesela o zamandan şimdiye kadar enflasyona göre o şeyi alabilir. Enflasyon. Ama fazlasını alamaz. Fazlasını alamaz. Müsaade size bir telefon kime selam bugün. Evet. Batman ekrem ki khairatın. Batman. السلام عليكم خالي سيدار. Aleyküm selam. ده سوريم خالي سيدار هبون. Bele kerem ki. زي بعد عاجتكم براج جنجي ما دعابك خبرا مناكم. وسوري كم زي خالي سيدار. أجواد دينا جواد قحارن أم فار قدكن قالوا قلنا كارجي تيجي ناي. Nefra gadalkın. أم ورات قحار من خدكن نلوات. خدكن وسوريات زواجي ما قرآن نخون ديه. دبي ما شوت تسبيح بكشينه دبي استغفر الله سبحان الله الحمد لله إله إلا الله الله أكبر دبي مرة حبتي في حدا بكشينه بقى ختمة كلمة برا كي صحيتني كامل سيدا برسن إن شاء الله هذا شباب من أخويا أمانة خدي بين خير خوشيده تلفون كنت ناجي سلام بيجيم سلام جيبين قولي كلام كم خيراتن Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydam'ın elinde öpüyorum. Allah razı olsun. Hocam 2 tane sorum olacak. Buyurun. Hocam cuma namazı, cuma hutbesi. Şimdi cuma namazından sonra Seydam'ı dinledim. Farz namazı ikinci bir defa kılmasına gerek yok diyor. Şimdi bazı hocalarımız hutbeyi okurken normalde hutbe şartları Şafii mezhebine göre 5 şimdi bu 5 ilken hamd ondan sonra vasiyet. Hamd? Hamd vasiyet. Değil mi hocam? Ondan sonra ikinci hutbede hamdır ya da vasiyet dua. Şimdi bazı hocalarımız vasiyeti ikinci hutbede vaziyetten neyi kastediyorsun? Vasiyet usikum. Vasiyet evet. Tavsiye. Evet. Tavsiye. Hutbenin şartları nedir? Şayet bu 5 tane şart yerine gelmezse öğlen namazı iade edilir mi? Soralım size inşallah. Evet. İkinci sorum da şu. Kasır namazı cem-i tahhir ile cem-i takdim kılınma şekli seferi bir insan dönüşü belli olmayan bir seferde kaç günde ne kadar süre içerisinde namaz kılacağı ve özellikle niyet nasıl getirilir birçok kitapta araştırdık yaptık bir türlü yani tam olarak kimse niyeti yapmıyor. Yani birçok insan da onu herhalde kavrayamıyor. Soralım size inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah. Allah'a emanet. Duanızı bekliyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Bir dua da hocam çocuğum çok kekeme oluyor. Gönderdik bazı şeylerde. Bazı kurslar vardı. Bir türlü olmadı. Konuşma sıkıntısını çekiyor. Hayırlı dualarınızı bekliyoruz. Belki Rabbim. Amin. İzleyicilerimiz de inşallah size dua ederler. Allah'a emanet olun inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seyda go çoğu ko ameliyat bu me. Derim çi ki hasta tedavi dibin ameliyat bu ne. Bugün kardeşimiz bir çok temin ediyorum. Ya dibel hasta çıktı ne. Ahtone yatağı. Dibel gelo temin ve çağırıyor. Temim mecbur yani çakar ve dezmeyeceğiz خوب sabah temim vakti ko aktına ve dugul mezbi imam maluk kar desteği diyordu ya hoş desteği batani ki batani hindiki balif ki ya khud lhif ki ama bina duman jevere bu hava temiz خوب simge yani bu hava desteği khule خوب serçave khuda ve milli khuda yani hatta ya enişke hatta van zenda kafi yani size go زمانه قرآن نزانم من قرآن پردخوینم گل خویله اجمل هیانا فایده هیانا امام احمد دبی مچل جالا خدا خودادی دبی مگو مجبیر که مچماس خدا نپرسی
که کجا عبادت پر بخیر چی حس کی پاسیدیم خدا خدا دیم گویا ربی ته پرس کجا عبادت حس کی مشتر که گوش خواندن قرآنی چون خواندن قرآن یعنی تکلمه خدا را هذا پیغمبر میاد عبادت سنت آن عبادت پر بخیر خواندن قرآنه که یک حرفی به بخوین سی ده خرجا حاصل به نکردم الف لام میم حرف که الف حرف که لام حرف که میم حرف که سری مثلا چند سوره آیه سوره بقره الف لام میم سی ثواب جی انسان حاصل به لكن دادم گوی عربی پرهنه معنا قرآن انسان اوجی سای گو اوجی سای یک معنا قرآن انسان خیر جاته لكن دقت بکن غلط نخوین یعنی تبی بیرک هنه پروی مخرج حرفا در نغن سین صاد سه تب یک حرف کت خوین گره سین سری زمان به صاد قالن بیخوانده سین زرا بیخوانده مخرج حرفا يمكن قرآن صحیح بخوین معنای نظام میجی خیر جارت بله سیده پرساوی تماشاوانا که من گوهم قیزا من میره نبریانه اوجی زاوی و جا بو کامجه اوجی قیزا أنا تظني أب مسألة أو مسألة كل تلفزيون ده ما برسنا ممكن حل ممكن مسألة أو نجازي مختار يقول ممكن يا روسبي يقول ممكن مالله يقول ممكن وين بيج نابينا ماذا صلح كيف ممكن أنا تزمان برسمي تشبكن الفيديو تدشكي ممكن يعني الفيديو مسألة كأنا هيئتها يقول ده مختار جبوت شيء هي إمام جبوت شيء هي أعزاز جبوت شيء هي أو مسألة خزوانا بيجي برا حل ممكن بله سيدا ما شافنا يصير خطية حاضر أمي بقرن مساعدة به جباطماني كلام كم بخيراتن الو كلام كي السلام عليكم. عليكم السلام برايمن دنجت دنجت صالة من بوراق كريبو بله قيزات يمن وفلان كتف بركي ده حب قلت فقير من فردا واناكا فردا وي ما جوش دا واناكا او جوش كرع قلي خوات عجبا براقا من تمام كيمة اكتكي تدا مالكي تدا فقيرة شغل قلي ها كات لقين تلفزيون تبي قلت ما شاف عم بكره تلفون الموداري كي أنا اكتك بهذه قرك براقي دي سابق الرمان تمام تقول شرجي كل حيوان اخوات تقول شي دا فقير كي وانش وكل قومه بردر كد كوريغو با ديام مركز يا قليل بالتلفزيون يوم بالتلفزيون كات تلفزيون اخو بقري تلفون الموداري كي تمام برايم تلفزيون بقري دنجي لا اله الا الله محمد رسول الله كا يا بيجام اجام ندفع عم بكن نقرتك زين اثر بيجم اي كا تلفوني بدا برد بياخذ تلفوني التلفون ده بيجم يانا لا تلفوني ده بيجي تلفزيون بقى قرتي به تمام برايم تمام بله من بوراخ كريبو ابي 11 سالم بوراخ كريه تمام هنجي من بوجونجا كري بمليارك و 300 عليه جا من داشة ذكرني مقاضي فيلم فقيرة تمام طيرة قيدات يم خافان او جوج مستان عليه جوج مستان شو كريا قلي خواريه ها بورا خامل اكسكه عجبا اكسكه يانا دي سات بكر نكر ما اوج فقيرة اخواريه ها او تقيزات تيتا خوار قيدات يم خواريه تمام او فقير بو ايه اي باشا كم سيدا برسن ان شاء الله كم سيدا فقير ابراهيم معاشي وهاي يا خلي وهاي كم سيدا برسن ان شاء الله كان سيدا يبي برسبا بدا ان شاء الله مخافاندن تمام اما خودي بين خير خوشي ده سيدا برسن تلفزيون گذاری که تلفزيون سيدا ان شاء الله برسبا بده افجي تماشاوان مي داوي بو تلفون كي ما يجي بگرن ده ام تلفون ان شاء الله داوي ببرا Diyarbakır kelam ke mkhairatın. Selamun aleyküm, iyi akşamlar. Aleyküm selam kelam ke. Seyyar Türkçe soracaksın. Fark etmez. Buyurun. Telefon kesildi. Artık son telefonumuzdu bu da. Ancak soruları cevaplandıracağız. Seyda bu
قرباني وقت مرة شرجت قالوا مرة صلوات ده تكبير سنة مرة تكبير ده بسم الله الله أكبر يعني بسم الله الرحمن الرحيم سمع النامج الرحمن الرحيم شفقة يدخوصه بالوجه حيوان شديد هذا حيوان رحيم يدستين بسم الله الله أكبر والله أكبر الله أكبر تكبير عيدي إيه الجوري الشافعي السيجة الله أكبر دين الجوري حنيفية الدجارة تكبير عيدي بدنا وأبيع قربانا فرانكاس وناوي بيجن سر ناوي تشرجي كن باست به بله سيدا جو زمان ناقو ام گوشته یا گوشته میدن کی أنا قوستي قرباني معلوم که یا نظر و صرف حق فقیره کاری بلی زنگینان کاری بلی دیاخو باوی خو کره خو قیسا خو یا نقصان یک طبیبه که یا فرض به که یا سنت به کاری بلی هرکس yani evci kon korevan qizevan ama nazır ve gayni fakira ya nazır ve zakate ne ev karab xo ne ailay ve zakate o nazır ji ne başa binira ke goze qurban ki bidim az qurban ki sünnet bidim sünnet peyxin ya inşallah az qurban ki bidim abi hayvanı ta'yim ke ne beje İnşallah Nebi kurbanın sünnet be farz. Ezivi hayvanı da. İdi de inşallah bikim kurban. Ama govi hayvanı kurbanı govi hayvanı kurbanı çun di bunes. Bir kurban ki sünnet ya inşallah kurban ya inşallah idi de sercik. Böyle şeyde. Seda gozarı mı demek ne yanlış mı? Go gadim zamanı çike. Dedi var kekeme. Tuğluk. Gırtı dedi. Te gırtın zamanı. Dedi ben dedi dua ki Kur'an Hazreti Musa dua ki. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Bir duayı. Hazreti Musa ve dua kiriye ve onun kişisel sünneti de naib biramın. Lakin Hazreti Musa kiriye dedi bir tek hesevek vi yani icak acele haberdat nav. Yani her insan ve dua gerek. Ya Rabbi şrah li sadri singemin vek yani kalbimiz iman razı İslam razı haberdane veki ve yessir li emri kişiyade zmra kolaylaşmış ki ve hlul uqdeten min lisani dedi zamanımda gerek het van gereka veki yefqahu qavli jibuku haberdanan befam kirinci insanlara yani her insan ve dua ke baş haksan eku tutukluk mesela pel teklif falan zamanında bir sorun ki habe Jovana daha sünnetek daha imk. Seda go makaza kır trafik kazası ya diğer mündeseri şiye de kazayı de ya ruhunuşçi görüldüm işte otogote per harekete gayretine Ana çavi karab ke ahad ala vijid khoze. Her secde peteriye dmeci da en rukne mühim secde Peygamber medve akrabu ma yekun abdu ila Allah ve sajidun. En per insan vakti nizi Xuda hali secde de Kara secde seri bir şey problem ki hebe kara ne secde. Runisti vezelandi. Vakti evcin kara bir işaret çavaji Rabbime erhamir rahimine. Em çava kara ibadeti yibkin sacma kabul. Bale. Seda go zaro kime çen abin ejid bine baskıya zilame Xuda'ya. Gala dua ki tu bebekji tedavi buna çenebiye. Ana tzani be Xuda be ud'uni estecib lekum. Şimdi dua kın izah ve kabul bikim. Lakin Xuda Kur'an-ı Kerim'de de hinkajwa evladı qizin dayve, hinkajwa ekrin dayve, hinkajwa koru qizat ev dayve, hinkajwa ji muqassir çekiriye. Zaliki ve çinavın, car jmir çinave, car pireki çinave. Per melhane vsa hakaret pireka qut kunu kelim sabiyatına aynı halbuki jwi yani yumurtalığı vi puç. Vakti ki Rabbani pireki puçet isman pera aksit ki Xuda ne dabet yani tedavi bi. Doktor yo tedavi tabi Top epey ilerlemiş bir. Xuda da ne da icabelle per meraقي صاروا كابي تيب زوجي نكت حقائق اللي بيركا خيوت بهبر زمان در واسكت حرمته يجيب كي كياري عندي إن كان بيركا نوتيني يا أول تاريخنا حقائق الظل في خمر مدة إيكو يعني بيرك دديا بينا أو ميلي بيكي رابك رجع قيامته بشقة كير شعزورا خدا يعني الظلم خصوصا بيرك الظلم جهد سي مصدر بله زاد بين نفرال خودكن قدر من حتى يجي نفرال خودكن نفرال خودكن يعني قدر خودكن اول خودكن دي باف gerek nak ana nefر yani tabi افزار ki خو حتى امكارن بتشوكي ده تربيه اسلامي راكن جحب صالح حتى 10 صالح حتى 15 صالح لكن تشوري خراب يلو مع الاسف تشوله تب خرابيه التلفزيون نيرن خرابيه التلفون نيرن
وان تلبونا بنا هيلينا فسد وقتين فرنما اجبر ويا يكزارك حكم تربيه اسلامي راك نفرال خناك ولي جوان راضي بالنفرال خناك لكن ولا دبي اورتا ميدابت خدا يستحق تدقو قرآن نخونديه لبيلي قوتن اقوى سبحان الله اقوى الحمد لله اقوى شيء كيف شنو ختمه تشكي ولا هي لا كيف شنو ختمه لكن پیغمبر مدبي خدا را ان کلمه خدا پرجه حس که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اف چهار کلمه خدا پرجه حس که بیا بیجن لبی ناکف شنا قرآنه ناکف شنا خدمه قرآن Sedego خود şartı to şey söyledi bu izleyicimiz. Hutbanın şartları yerine değilse de yine cuma namazı mesela rükünleri söyledi ya. Şimdi yani hutbanın şartları birisi hamdır, salavattır, vasiyettir. O duadır, ayet bir ayet yani 5 tanedir. Hatta birinci hutbede, ikinci hutbede 3 tanedir. Yani hatta bazılara göre hatta Seyyid Sabık bu asrın alimidir, çok büyük bir alimdir. Diyor hutbe okumak sünnettir yani hatta diyenler de vardır. Lakin mesela hamd, salavat bu zaten okunuyor. Mesela vasiyet müminlere umumi bir vasiyet, bir dua, Müslümanlara dua, bir de ayet okumak. Evet. Böyle. Seda dedi ki bir kişinin seferi ise kaç gün seferi çıkışı dönüşü Şimdi eğer seferi devam ederse mesela belli değil ne zaman? Yarın öbür gün yani 10 senede seferliği devam ederse seferi sayılır namaz kılabilir. Ama mesela İmam-ı Şafii'ye göre diyor 4 gün yani 6 gün bir yerde. İmam-ı Hanifi diyor 15 gün. Bazıları 18 gün vardır. Lakin ashabiler 8 ay mesela bazı yerlerde kalmışlar. Seferi kılmışlar. Böyle seda gol mübaraka hoşansa yazı sabere şarjı göçay min jonega kırri. Qizati min cümle gol buraka edin fakir ki mügoş kiş day. Böyle hoş hakir kavme okhar. Demek ki bu rakam hacı naci. Ana borak ku nezirbe. Kurban. O mesela kurban. Mesela hinki goş 2 kilo, 8 kilo, 10 kilo bide ki o müstahak nime gerab kaderi 1 kilo bikra disabda fakir. Böyle. O ku müstahak fakir ve şu hakir. Fakir be haddi. O ku sünnet be zengin be ji kare. O biriye mukhapan diye biriye de mukhapandan biri be vakti. Nezir ve ziraatına. Ziraatına. Lebel anaz ve zengin be. Be ne fakir be geride o ku goş bikra disabda fakir. O kurbancı her sal sünnet de be 10 sal. 11 sal beri Kere her sal merhebe kurbanı bile. Kurban koy dedi cema var değil mi kurbana koşaracak. Hemşirekiler kurban neyse kurban her sal. Yani ömrü Xuda en ascar ki bide lakin imkan abi. Her sal sünneteki imkan abi. Böyle. Sen malta Allah خودش راضی به خودش راضی به اجمعین. تماشاوان هجا میشه وضعی برنامه خو حیا هفته کدام بین خیری خوشیده مو او خود سپر رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.